neonske cevi, laserski zraci, letelice sa vertikalnim uzletanjem. Tesli se pripisuje i izum savremene robotike i pretečom jednog sistema koji je omogućio svetsku komunikaciju, telefaks, radiokomandovane satelite i čak rakete, ali u tom širokom repertuaru izuma u svakom slučaju krunu nosi višefazni naizmenični sistem motora. Tesla je uspeo da zauzda mehaničku energiju vode koja teče i da je pretoči u električnu energiju. Danas ona stiže u sve domove. Njegova revolucionarna ostvarenja su u stvari ono što je ustanovilo temelje hidroenergetici kako danas imamo. Tesla je uvek tvrdio da čovečanstvo zavisi od izuma, a on je otelovljenje upravo toga. On je i otelovljenje snage kojom čovek može da zauzda svoju kreativnost i da je usmeri u dobrobit svih. On je doduše često bio pogrešno shvatan i često nenagrađivan. Danas smo se okupili da odamo počast ovom geniju i da se poklonimo njegovoj upornosti i trudu koju je uložio u dobrobit celog sveta. Danas slavimo čoveka koji je doneo dobrobit ne samo ovom kraju, već i celoj planeti. Imam zadovoljstvo da u ime Uprave za parkove Nijagara oddamo i svoj doprinos slavljenju Tesli time što smo odobrili da se ovde postavi spomenik Nikoli Tesli. Zahvaljujući Teslinim izumima, Niagara Falls je između ostalog postao vrlo bitan grad i ceo ovaj park, nacionalni park je svake godine mesto koje posećuju milioni ljudi. Prihodi koji iz svega toga proističu omogućavaju našoj upravi za parkove da ostvari veliki zadatak koji je vlada, savezna vlada, dala našoj upravi još 1985. godine. Da sačuvamo ceo ovaj ambijent oko Nijagarinih vodopada za buduće generacije. Eto, već 20 i više godina naša institucija se brine o ovom blagu gde se nalazimo. A kada su nam se obratili iz crkveno-školske opštine Sveti Đorđe sa svojim predlogom, mi smo bili više nego spremni da to podržimo. Ne samo zbog značaja onoga što su predložili, već i zbog značaja srpske zajednice koja živi u našoj zemlji. Danas je sa mnom i Les Drysdale, umetnik, odnosno kipar koji je izradio statu Nikole Tesle, a i sa predstavnicima crkveno-školske opštine Sveti Đorđe, pa samim i pripadnicima naše ovdašnje srpske zajednice koji su se okupili da zajedno prisustujemo otkrivanju ovog spomenika. Hvala vam. Zamolio bih Lesa Drysdela da nam se pridruži. Lese, hoćeš li da mi pomogneš da najzad otkrijemo spomenik?
Ovo je moćan i veličanstveno priznanje čoveku koji je osvetlio svet. I zahvaljujemo vama što ste izgradili ovaj spomenik, promenivši time izgled Nijagare. Vlada Republike Srbije dala je vrlo veliki doprinos za izgradnju ovog spomenika.